nshya ya Visit Rwanda, jezi ya Arsenal de Gunners. Kanizere ko mumeze neza mwese mudahema kudukurikira kwijwi rya Bose Media, akaba ari channel ya Mwana Ndaki aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Mu by'ukuri rero tuje muri update iminota yacu mikeya. Ubwoba ni bwinshi i Bujumbura, ubwoba ni bwinshi i Burundi, ubwoba ni bwinshi mu bashinga ntahe nyuma yuko ikibuga cy'indege kijaminzwe cyangwa se bakijaminze bakacinjirira systeme z'umutekano hariya i Burundi, bakinjirira ikibuga. Ikigezweho ikiri breaking news nuko umukuru w'igisirikare cy'u Burundi FDNB Prime Niyongabo, uyu musirikare mukuru Prime Niyongabo akaba amaze kugera mu mujyi wa Goma, aho aje gupfukamira General Sultani Makenga, umugaba w'ingabo za ARC, ingabo za Alliance Fleuve Congo. Mu by'ukuri rero uyu Prime Niyongabo nyuma yuko yohereje ingabo amagana n'amagana kuza kurwana ku butegetsi bwa Kisekedi, izi ngabo zigakubitwa, izakubiswe zicuritse, izakubiswe zubamye, izakubiswe zihagaze. Ubu rero uyu Prime Niyongabo akaba hisemo icyo bita ibiganiro, akaba aje nkaho de muri biriya ngo mpfukamishije amavi y'umutima, akaba aje yizanye mu by'ukuri aje gupfukamisha amavi rwose ahangaha mu mujyi igoma. Amakuru akemeza ko Prime Niyongabo ngaje gutakambira intare za Sarambwe, aje gutakambira Kinanguvu, ngo mu gihe Kinanguvu izaba imaze kwinjira Uvira ngo ntizarase Bujumbura. Ibi bibaye nyuma yuko iki kibuga kijaminzwe, nyuma yuko uyu munsi abagaragaye barinze ikibuga Melchior Ndadaye ngo bari bambaye icyo bita maske ngo batagaragara. Amakuru akavuga ko ngo ari abasirikare ba South Africa barinze iki kibuga cy'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye. Mu by'ukuri rero ngo uyu Prime ngo nyuma yuko abonye ko iki kibuga kijaminzwe mu by'ukuri ngo akaba yahiye ubwoba, akavuga ati mu maguru mashya reka nze mfukamire intare za Sarambwe, reka nze mfukamire afande mwenyewe General Sultani Makenga, kugira ngo ubwo azabageze Uvira ntazatere igihugu cy'u Burundi. Abandi bakurikirana ibya hafi bakavuga ati Prime yisamye yasandaye, kuko iki gisirikare cye FDNB kishoye muri iyi ntambara kuva M23 kiriza Bunagana, kishoye muri iyi ntambara. M23 bakubitira Ngungu, M23 bakubitira Gicanga, M23 bakubitira Mushaki, M23 bakubitira Muremure, M23 ibakubitira Nyabibwe, M23 irabakubita ibarenza Ngomo, irabamanura za Gatogota, ibarenza za Kamanyora, irabamanura. Ati rero Prime yisamye yasandaye mu gihe intare za Sarambwe zigeze mu birometero 5 ndetse na Bujumbura. Cyo kintu mu cyumbe cyane. Prime Niyongabo yaje gukubita amavi apfukamira intare za Sarambwe kugira ngo zunamure zice inkoni zamba mu by'ukuri zirase Bujumbura. Amakuru akerekana ko ngo externe cyangwa se stock y'ibitoro by'i Burundi ahangaha byabaga Bujumbura ngo bamaze kubyimurira mu Gitega. Amakuru angeraho akavuga ko ibitoro ni ukuvuga ngo icyo bavomye ibitoro bamaze kuvoma ibitoro, ibigega byo birasigara. Ni ukuvuga ngo bari kureba aho ngaho ku bubiko bw'ibitoro, barimo baragira ngo ibitoro birimo kumbi bamaze kubivoma, babijyanye mu Gitega, babijyanye kure y'umujyi kugira ngo intare za Sarambwe zitazabibombarita. Intare za Sarambwe zirwana professional my friend. Intare za Sarambwe ibintu zikora biba biri professional, biba byateguwe, ntago baza kurasa, ntago barasa ibitoro wirengagije uburyo barwaniye muri uyu mujyi wa Goma ntibagira inyubako n'imwe ya etage bakorora. Ibyo nibyo biri i Burundi. Umwuka mubi w'intambara wanutse Burundi mu by'ukuri, utirengagije ko ibi byose byatangijwe n'ibitero bigabwa ku intare za Sarambwe biturutse Burundi, haba ibitero bya drone ndetse no kudeployinga abasirikare baza muri eneo za M23. Ibiri Uvira nuko Guverineri Prusi arimo arahigishwa uruhindu, nawe yagiye mu byitsongo biri kuzana intare za Sarambwe mu mujyi. Information ngine niko nataka source na to informer.
Ni Top Dog tena nanguka sema mtoto ndepesi. Source yetu inatuinforme amakuru yacu aratubwira ko Guverineri Purusi wakati iko anatoka Burundi anaingia Uvira, igihe ari kuva Burundi akaza Uvira, muwe munachunguza bale batu iko anaingia nabo, mujye mureba abantu ari kuzana mu modoka. Nilishabambia tena modio narabibabwiye ko ari kuzana M23, na yeye vile vile hata kama yuko anaongea kuhusu gouvernement mais Purusi ni umoja wao wa M23, nawe numwe muri M23. Tena nawaambia narabibabwiye Purusi wakati iko anataka kuingia pale Uvira kutoka Burundi, magari zake amuko mnazikontrole. Ari kuva Burundi, imodoka ze ntabwo muri kuzikontrola. Majorite menye bako banaingia na Purusi bako banakuwa ni batu ya M23. Ati ni ukuvuga ngo abantu bari kwinjirana na Guverineri Purusi ni abantu ba M23 bambaye civile. Rero Purusi ni ushaka gutanga umujyi. Ni uchunguzi mutayua hii mambo niko naongea kama ni ya ukweli. Source yetu inatuinforme kusema kama Guvernere Purusi akishaingia na madelegation madelegation za mingi zenye kwa naingia nazo ni ba M23 njo iko naingiza mule Muvira. Bana kama navala mateni ya kiraia ni wanajeshi wa M23. Fanyeni uchunguzi na mtaona ni vile. Na wakati Purusi atakuwa anaingia, muwe munalomba kila mtu akuwa anaonesha karte yake, au kila mtu muwe muna search kila mizigo nyuko anaingia mwele magari za Purusi. Asanteni sana tena, ni Top Dog tena. Ngibyo rero ibiri Uvira. Purusi arimo arashinjwa kuba ariwe ushaka kugurisha umujyi wa Uvira kuri M23 ngo kuko ngo ari gukura i Burundi abasirikare baye mu 23 bambaye civile kugira ngo bagire gute baze mu mujyi. Bintu byabaye shambaride. Wazarendo, uwo bita Makanaki, uwo bita Kamama, uwo bita Rene, uwo bita Yakutumba bateguje Kinshasa gutwika hoteli icumbitsemo General Olivier Kasita w'umunyamurenge. Amakuru akavuga ko ngo bamaze kwivugira ko hoteli Olivier Kasita acumbitsemo igomba gutwikwa, ariko nanone ni mu gihe nanone leta ya Kinshasa ivuga ko aba bose babivuga ngo na Wazarendo, ngo abo bose ngo ne Wazarendo, nta muntu urusha Olivier Gasita kuba Muzarendo. Ni ukuvuga ngo Gasita kumudeployinga hariya ni kugira ngo nawe ntazahave, kuko ni muri eneo za bene wabo hari murenge, kugira ngo bamwicire hariya bamushinja ko n'ubundi nawe aje kugurisha uyu mujyi wa Uvira. Ngibyo rero uko bimeze, na amakuru ya update twabagezaga ahangaha ku ijwi rya Boss Media akaraye. Ubwo mu gitondo nawe turongera tubagezeho update, kuko ibintu biri kugenda bibashambaride, biri kugenda birushaho kuba bibi muri eneo zigiye zitandukanye. Imana barinde, ndabakunda cyane. Abari mu kazi, akazi keza, abagiye kuryama muryamane n'Imana. Bye.